mātu le swapele o no tātou ali, ma no tātou whaola, Iesu Keriso, o leo o avea pēr mo tātou whaitaulanga sili, ma lo whautua ina I tātou I le aso, ma le aso, I luma o le tama. Greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ this morning. To anybody who's listening, me se fo I tātou, malava, I le ni tai au le lofo le atua. Leo teita ina I tātou le tatalo, o le tātou amata ina lea o le upo le atua le ni tai au. Aftai tele tamai lo wanga le lei, aftai lo wha maoni lo tau singa I a te I mātou, wa mātou au lia mai e fo I le ni aso, I lo lofa ma lo wha maoni. Lo wha malosi lo mātou tino, a sili ai o mātou o nganga, o mātou o mai le teimi o le sauninga, mātou te whaangolongo a o e whetalai mai a te I mātou e au wala I la upu, a mātou whaangolongo foi I le moli mau a Ioane le apostolo, e winga lava I le lo walo pele o Iesu Keriso, au iai o ia I le whonga ele, no mātou atua, ia bea mahupu e lui tauina I o mātou loto, o mātou nganga, a mātou whaatalitali atu I le toia fia mai, o lo mātou ali ima lo mātou whaola o Iesu Keriso e ala tuai le mātou tatalo, le ni tai au, amene, ma amene. Praise God, praise the Lord. Le ni tai au o le whaua wina o le tatou mata upu e se fulu ma le iwa o le Ioane, wa tatou tau nu mai fo ila I le whaiunga o le mata upu I le whai upu e tolu se fulu ma le walu, a nga I le fast fulu ma le lua. Ai o le a tatou a nga I te isi lava I tua, ma tatou mata I le vaiaso na tua na I nei, I le mata upu e taua o le o upu muli o le sa tauro. Au ia Iesu, au tau wai Iesu, whamai I le moli mau ma taio, ma reko, ma luka. Le tele o moli mau I upu a le ali I whaola na ia wheta laima iai mai le sa tauro. Ai le moli mau I Ioane whamai le whaipu e luas fulu ma le ono, ma le luas fulu ma le fitu. Na tatou whaalonga I upu muli o se alo po o se atali. Ina ua whape atu Iesu, au vai atu o ia Maria, nona tina, ma Leuso Maria, ma Maria, le mātua o tina o Iakopo, ma Yose, ma Maria le makatala. Au vai atu o ia Ioane le apostolo, o leo lo tusia le moli mau lea. Ma whape atu o ia Maria, whauta o lautama, ma whape atu ia Ioane, whauta o lo tina. Na tatu whaalongo ai upu o le alofa o le alii whaola e o le lava I ona toi taimi. Na ia manatu ai I le tausinga o lona tina. Pai pa tolu skulu na tatu whaalongo ai upu muli o le whaola. Ina ua whapea mai o ia ua tau no. It is finished. Na whapea o na o lava I lona maliu, na whaapea o na whaatau no winai e le alii whaola mea malava na whina ngalo ai lona tama ia te ia. E o lava I le whaiunga le tatou mata upu le vai aso na te anei, na tatou whaalongolongo ai upu ale moli mau a Ioane le apostolo. Le whaipu e tolu sifunu ma le iwa na whaapea ai o ia fo ina mata iai ua moli mau ai e moni fo ila na mau wai loa lava e ia e moni lava lana upu ina ia o tou taliton wai o upu a Ioane le apostolo e wha mauni ai I lana lava mau ma lana tustusinga e moni lava o le alo lea o le atua soifua. I toe temi o le ali I whaola e toe titi maua mau e tolu se fulu o le whenga tuai po perfetanga ma valo anga e whaatatau I le maliu o le whaola. I le teimi na maliu wai o ia, na maliu tonu lava o ia I le tausaminga o le paseka. Whaatau nuina, ia perfetanga al whenga tuai. E o lava I le whaasatau ina o ia, I le tautau o ia, I le satau o le whaasalanga e whaapitoa I le lalo le pule anga Roma. E leo le whaatinonga leo le whaasalanga atangata Utaia. Aina whaasala ina Iesu I lalo le whaasalanga le pule anga Roma. Na whaatau nuina ai upu e whaatatau I le awala
ma le fōlinga o lona maliu. E o lava I le moli mau, I le whaipua tolu sku ma le tolu wha mai, ona le ngā wia lea o ona vai. Whātaunu wina le upu po le folfolanga I le tusia e soton tāpua suma lua e whāsuma le ono. E le I ngā wia seivi e tasi. Whātaunu wina upu folafolaina e whātatau I lona maliu. Whamai le moli mau I le whaipua tolu suma whamai na tui e le tangata tau, na tutui lona I tū I le tau. Whātaunu wina le sakaria se fulu ma le lua whaipua se fulu. Ua tau nuu, folafolanga uma e whātatau I le maliu o le whaola. Last week we heard about the final messages of the cross. And we heard the voice and the message from a son. When Jesus says to John, behold your mother. And he says to his mother, behold your son. The final messages of the son that still cared for his mother. We know that, understand that those were his final words. Before he actually says the words in verse 30 where he says, it is finished. What has finished? The will of the Father in order for Jesus to die. We also know that nearly 30 of the Old Testament prophecies are fulfilled in the time of his death. We realize that the timing of his death is that he must die in the time of the Feast of Passover. 2, he must die on a tree. He must die a crucifixion. He must be raised up in death. And only by Roman jurisdiction and only their penalty was given a crucifixion death. The Jewish punishment was via stoning. But Jesus' death was prophesied that he would be lifted up. He himself said that I will be lifted up and draw all men unto myself. Even when the soldiers went to smash the legs of the criminals on the cross, but they didn't smash Jesus' legs. They didn't break his bones, fulfilling the Old Testament prophecy of Exodus 12:46, that none of his bones were broken. Even when the soldier pierced his side, and we heard last week in verse 34 that blood and water came flowing, realizing that he was fully dead. But that was also a fulfillment of Old Testament prophecy in Zechariah 12 verse 10. Ai o lava I lona maliu, wa tātou I loa ai, ma tātou wa ai ai, sa whaapea o na iai ia ke riso Iesu le pule I lona maliu. Even in his death, Jesus had absolute power over his death. Nai whai mai le whai upua tolu skulu, whai mai ona tu uwina atu lea o lona anganga. He had absolute power over his death, because in verse 30 he says, the scripture says, that he said it is finished, and bowing his head, he gave up his spirit. Praise the Lord. That even in his death, Christ had power over his death. Whamaile Ioane se fulu alona whaipua se fulu ma le fitu, ma le se fulu ma le valu. O upo Iesu, whamai, ma ta upo se fulu whaipua su ma fitu, o le mea lea e alofa mai eile tamaya te au, a wā o te tuu wina atu lo uwola, ina ia o toe au mai iai. Whamai whaipua su ma valu, e le ai se tasi na te ave e se ina ia te au, ai pei ta i au, o te tuuina atu e au lava. Na ia te ia lava le pule I lona lava maliu. He had ultimate authority in his death. So when John writes in verse 30 that he gave up his spirit, in John 10 verse 17 and verse 18, Jesus himself said these words. He says, I lay down my life that I may take it again. It was according to his timing. It was according to his power. In 18, Jesus says that no one takes it from me, but I lay it down myself. O le mafu anga nai mawhai
na whaapea I fo ai le tangata talitonu e pei o Paulo, Filipi mo mua lo na whaipua suma, lua suma tasi, a wā o lo o wola wa ia ke riso lea, a o lo o woti, o lo o manuia lea. A wā o lo tato woti, ma lo tato wola, o le pule anga a le atua soifua. That's why a believer can say together with Paul in Philippians 1:21, where Paul says, "For me to live is Christ, and to die is gain." We have no fear in our death, because Christ himself had power over his death. He says, "I lay my life down." So that's why John says he gave up his spirit. Fa mai Iesu, o te tuuina atu, lo'u wola. Le fa mai ele moni mau I le fa upu e tau resfulu, o na tuuina atu lea o lona anganga. E o lava la I lona tanunga. Nā o le tai aune nei, o te fiatala noa I le taimi na tanu ai Iesu. Sa whapea o na iai e Iesu le pule I a te ia I le taimi o lona maliu. Ai o lava I lona tanunga, sa whapea o na tātou wa ai, le mana o ke riso Iesu, e whaatau nuuina ai mea uma na tutupu I lona tanunga. That even in his death he had power, but also in his burial, Christ had power in the events that happened during his burial. Praise the Lord. So o le mtaupu na o le atatou whaitawina I le nei tai au, mai le whaipu e tolu sifuru mai walu, e o le whaipu e wha sifuru mai lua. Aso me lalo tusi wha mole whaatasi mao, tatou whaitau mai ai whaipu nei e 5, e whaalongolongo ai tatou I le nei tai au. Praise the Lord. Mo la whaipu e 5 o le tatou whaitau mai le wha Samoa, na whaitau mai le tupai wha mole o whaipu e 5 I le wha Peritania. Mo le wha Samoa wa mawai ia ona whaanoi atu lea o Iosefa le Arimatea ia Pilato, ina ia ave ese le tino o Iesu, o ia o le soo o Iesu, ai whaalilo lilo ona o le fefe ia Arimatea. Anu mai e Pilato, ona anu ane lea o ia, wa ave le tino o Iesu, wa anu ane fo Nikodemo, o le na wa I alu ia Iesu I le pō, wana ave fo I le muro fefiloi male a aloi, po wa se launi I tara. Ona la ave lea o le tino o Iesu, ua teu I le ie I tanu mai, a toa ma mea manoni. Whapei o le tū a iuteia I le whaatai muanga o le tanunga. Sa I lea mea na whaasataurina ai o ia o le whanua. Ua I lea whanua fo I le tūnga mau fo, e le I tuuina I lava se tasi. Ona la tuuina I lea o Iesu I lea mea, ona o le sauninga a tangata iuteia, a wā ua lata mai le tuunga mau. Thank you, Pai. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him permission, so he came and took away his body. Nicodemus, also, who earlier had come to Jesus by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds in weight. So they took the body of Jesus and bound it in linen cloths with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had yet been laid. So because of the Jewish day of preparation, since the tomb was close at hand, they laid Jesus there. Amen. So there they laid Jesus because of the Jews' preparation day, for the tomb was nearby. O le taiaole nei o te fiatala noa I le mana o Iesu I lona tanunga. Po le mana o Iesu I le taimi o lona tanunga. Na tatou mata I le mana o le I whaola I le taimi na maliu ai. A le taiaole nei, e o lava I le taimi o lona tanunga. Tatou te wa ai le mana o Iesu. So we've seen Jesus' power in his death and fulfilling the will of God.
But now we're going to look at the power of Jesus over his burial and the events that occurred in these 5 verses. O le manatu mua o te fia au mai ai se ata I so whaalilo lilo. So the first part of our sermon that we're going to read today is, we're going to look at today, is the secret disciples. Na tatou wa aia I le whaipa tonu sumalvalu, fa mai wa mavaia mea, ona whaanoi atu lea o Iosefa le Arimatea ya Pilato. So we see here that the introduction of Joseph Arimatheus, and in verse 39, a man by the name of Nicodemus. So o lo tatou wa aia I, ia so whaalilo lilo I e tōrua. Se I tatou mata I se whe au māneia o lo au maia e le upo le atua. E whaatatau I nei tangata e tōrua. Whamai whaupu e tōru sfuma le walu, whamai wa mawai mea po o le maliu o Iesu, ona whaanoi atu lea o Iosefa le Arimatea. O Iosefa le Arimatea, whamai le mareko e se fuluma le 5 alona whaupu e suma le tōru, o ia o se tasi o whai pule sili. So e mawalunga lona tūlanga I te tonu o le lio o le au Phariseo. Whamai I le mātai o 2 sumalfitu whaipu e 5 sumalfitu, o ia o se tangata e mau o loa. Whamai le moni maua luka, e le ngata o ia o se tasi o whaipu le sili, e le ngata o ia o se tasi o se tangata e mau o loa. Ai whamai le moni maua luka mta koe 2 sumatolu whaipu e 5 sumatasi, whamai o ia fo I sa whaatalitali I le mālo o le atua. So this man by the name of Joseph Arimatheus, this is the first time that we read about him in all of the Bible. So he appears at the time of Jesus' burial. But in Mark 15:43 it says that he is a prominent council member. In other words, he is of the higher sect in the Pharisees, otherwise known as the Sanhedrin. He is also noted as someone who is rich. In the book of Matthew, chapter 27, verse 57, they say that he is a very wealthy man. In the book of Luke 23:51, it says that he too was waiting for the kingdom of God. But this is the first time that he appears on the scene. And he appears at the time of the burial of Jesus. So o lo tatou wa aia I le tatou mata upu, le tangata le e ngoa ya Iosefa le Arimatea. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Are we okay? Yep. Cool. Okay, so good morning. Good morning. So we're reading from John chapter 19, verse 38 and 39. And we're coming to understand these secret disciples. So these are totally different people, or a totally different group of people from the 12 disciples. But the scriptures clearly say that they were secret disciples. The question is, why? Ai se a ua so'o whaalilo lilo ai. E maua le tali, I le Ioane sfulma le lua whaipu e wha sfulma le lua. O loo whaapea fo'i ona au mai e whaipu e tolu sfulma le valu. Whamai o ia o le so'o o Iesu, ae whaalilo lilo, ona o le fefe ya Iuteia. Whamai le Ioane sfulma le lua whaipu e wha sfulma le lua, ai peitai e to o tele a lii ua talitonu ia te ia, ai lei ta watu wai ona o le au Phariseo, nei tulia I lātou I le sunako. So they were secret disciples. Verse 38 says, because they feared the Jews. And we also note from John chapter 12, verse 42, that this was also another, that it was noted by John the Apostle. Because in verse 42 it says, nevertheless, even among the rulers, many believed him. They believed in Jesus. But because of the Pharisees, they did not confess him. So Jesus had a few followers in amongst the Pharisees, but they followed him secretly because of the fear of the Jews, but also because they would otherwise be kicked out of the temple. And for a Jewish male, for a Jewish leader, that would be the most embarrassing thing
to ever happen to them. So ole fefe ma le matau o nei tangata I le tula fono I utaia, nei abe e se ina I lātou mai le malu. Na fefefe e lātou ia utaia. Ai fa mai o le tangata le nei o Iosefa le Arimatea. Fa mai le moli maua Ioane le apostolo le tai au le nei. Fa mai ona whaanoi atu leo Iosefa le Arimatea, ia Pilato. O le ata leo lo tatou maua I, e au mai ai fo I e mareko se moli mau pitosili o na mana ia. Fa mai le moli mau a mareko alona mta upue sfuluma le 5, fai upue fasfuluma le 3. Fa mai waluane Iosefa le Arimatea o le tasi fai pule sili, o ia sa whatatali le malo le atua, ua faa malosi o ia o na aluatu ia Pilato. So they were secret disciples. They feared the Jews. But the book of Mark chapter 15 verse 43 says that this Joseph Arimatheus, a wealthy man, one of the leaders who was secretly a disciple, when Jesus died and was about to be buried, the Gospel of Mark mentions that this prominent counselor who was himself waiting for the kingdom of God, who was a secret disciple, all of a sudden takes courage. Because Mark says he believed and he was waiting for the kingdom of God. He came and taking courage went to Pilate. O le whainonga mua lea o le mano Iesu I lona tanuga. O so whaalilo ia. O le so mua, o le tangata le ingo ia Iosefa le Arimatea. O le tangata whamai sa fefe ia Iuteia. A ina ua maliu Iesu. Whamai le moli maua mariko. Whamai na whaama losi o ia. O na aluatu ia Pilato. O le ata o le whaama losi lea. O le tangata ua nau watu. Pe o se tangata ua ole atu. Mo le tino o Iesu. Le ale mea o tupu I le fefe. O le ai se fefe a. Ua tu ese le so o whaalilo. A ua tu whaamaoni. Ma o le atu mo le tino o le whaola. Wa avea ma moli mau whaahali ali. O whea le aina o Iesu. E le iai. O whea so e to sfulu ma le to olua. Le ai ma se tasi na alue au mai. Pe o le atu mo le tino o Iesu. A o ai. So o whaalilo ia. Whamai le moli mau a mariko. Whamai ua whaamalosi. Ai o le mana foi o Iesu I le taimi alona tanunga. Na whaatau no uina ai. Upu e winga pe whaatatau I lona tanunga. Tātou te maua I le Isaia alona mtāpua 5:3 alona whaipua iwa. O le taimi e oti e le tangata pangota I lunga le sātauru. O le masalinga o Roma. A o le taimi wa maliu e le tangata pangota. I le taimi e wha Elia ina itino tangata oti I lunga le sātauru. O le masalinga I le tususinga. Pole au ina o le taimi o le whaasātauru ina. Elia ina tino tangata pe tongi I le lua. Masusunu ina. O isi tino e oti ai lunga le sātauru ma ai e manu. O le oti na o le tangata pangota I lunga o le sātauru. It is said that when a criminal dies on a crucified on a cross, when they actually physically die, the Roman soldiers would then take the bodies and chuck them in a dump, where they would burn the bodies. Secondly, other people would die and just hang on the cross for days, and then vultures would start picking at the bodies of those dead people, and that's how they would normally die. If I put Isaia, alona fai puiva, whamai na tō fia o ia whai lona tuunga mau, whaatasi mae pango tata. Isaiah chapter 53 verse 9 actually tells us about how Jesus should have died. He should have died with the criminals. It says in verse 9, and they made his grave with the wicked. But then Joseph Arimatheus turns up. And he fulfills Old Testament prophecy. Because in the rest of verse 9 it says, but with the rich at his
death. Na whātau wina ina ua whaapea o na ole atu, pe whaanoi atu, Iosef al-Arimatea ia Pilato mo le tino Iesu, lilo le manatu o Iosef al-Arimatea, na whaapea o na whaangaina e le mana o Iesu, i le taimi ono na tanunga, ina ia whaatau wina ai, upu na fola e winga i lona tanunga. I saia ni masuma tolu fai pue iwa whaapea, na tōwhia o ia i a whailo na tunga mau whaatasi mai e bango tata. Lena whasioti whaatasi mai e bango tata i lungo le sātauro. Lena ave lesto o lua, ave tongi le lua. Ave whaaleanga ino lato tino oti, whaatasi ma isi tangata oti. E whamaina i saia ni masuma tolu fai pue iwa, whamai na tōwhia o ia whailo na tunga mau whaatasi mai e bango tata, ae pei tai, sa i le mau oa ina ua maliu. O ai le mau oa leana iai, Iosefa le Arimatea. O le mana o Iesu i le taimi o lona tanunga. E o lava i le tangata sawe whaanoi pe ole mo lona tino na ngalue le mana o le alii whaaula i lona tanunga. That even in his burial, he worked his power in his death, fulfilled Old Testament prophecy regarding his death. But now we realize that even in his burial, Joseph Arimatheus, who was a secret disciple, then picks up the courage and goes and begs Pilate for the body of Jesus. And now we realize it's to fulfill Old Testament prophecy regarding his death. The other secret disciple was a man by the name of Nicodemus. In verse 39 of our reading today, it says, "And Nicodemus, who at first came to Jesus by night." O lesi so o whaanilo lilo, o le tangata e ngoia Nicotemo. Fa mai whai pue tolu suma leiva, ua aluane fo i Nicotemo, o le na muai alu ya Iesu i le po. We all remember when Nicodemus first showed up to Jesus, right? It was way back in the beginning of his ministry, John chapter 3. And Nicodemus came then, and he was a Pharisee, and saying, "Teacher, Rabbi, what you say, only someone from above can say what you say or what you teach." O upo le tangata o Nicotemo i le amatanga. Ai le moni mau Ioane, na toe tatou vaai ai le tangata lea, po le so whaanilo lilo lea o Nicotemo. Ai whaauta, o le ale suinga leo iai. A foi leo mai e ave le tino o Iesu. O le whailonga o le moli mau o nei so o whaanilo lilo. Ua mai ina ia moli mau le lata li tonu i le whaola. Whape whea ona tupu lea wawenga po o lea suinga. Ona o le mana o Iesu. It's because the power of Jesus in his burial that he would change these men from being secret disciples to publicly professing their faith. And that's an encouragement for us. For a lot of us, we're shy to share our hope in Jesus Christ. But I pray that we hear the story of Joseph the Arimatheus and also Nicodemus, who both were secret disciples. But when Jesus went to be buried, they were the only two that turned up. His disciples went there. His brothers went there. But who? This rich man and this Pharisee, who were both secret disciples, but now publicly professing that this was the man whom they believed was Jesus, their Saviour. Di ia le tua a. E o lava I le maliu o le whaaola, tātou wa ai le whaelonga ina o le vavenga ma le mana o Iesu Keriso. Vainga lona lua e mau al whaipoe tolu suma le iwa, mal fas fulu, mal fas matasi. Whapea, whamai, wana ave fo I le muro fefi loi ma le a loi, po ua se launi tara, o na la ave lea o le tino o Iesu, ua teu I le ie e tanu mai, a toa ma mea manongi. Whaapei o le tū a iutaia I le whaatai muanga o le tanunga, sa I le mea na whaasātoro nai o ia o le whanua, ua I le whanua fo I le tunga maufou,
e lei tuuina I lava se tasi. Verse 39b to 41, it reads this, that Nicodemus, who came by night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 100 pounds. Then they took the body of Jesus and bound it in strips of linen with the spices, and the custom of the Jews is to bury. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. O le mana o Iesu I lona tanunga tātou vaaya I so whaalilo lilo. Ale manatu e rua le tae ole nei, tātou te vaaya I le tuunga mau. I le moli mau a Ioane o lo whaapea mai, mai wa ave fo'i le muro whiwhiloi ma aloi po le se lau li tara. O le anga nuu ma le tū a Utaia. A wā e le whaamamaina o latu tangata oti a. Po le upusa mole atu a lalaina le tino o le tangata oti. E le whaamamaina o latu tino. Ai o le tū a Utaia latu te whaongaina ia uu manongi ma mea manongi a. Le lai au mai I whaipatonu suma le iwa o le muro whiwhiloi ma le aloi. Ma latu whaongaina ia ie tanu mai. Ma lato hafi fi ai tino o lato tangata oti. O le tū maleanga a tangata Utaia. So the Jews in their traditions do not embalm their dead people, but what they would do was that they would use their traditional spices and powder, and it says there in verse 39 that it was a mixture of myrrh and aloes, and they would wrap in strips of linen their dead people. And the reason for these spices and these powders was to try and stop or slow down the smell or the strong stench of the decaying body. So Joseph Arimatheus and Nicodemus turned up with all of these spices to prepare the body of Christ for his burial. Now, it says there that they came with mixture of myrrh about 100 pounds, and some of our other translations says about 75 pounds. And this is telling us of the weight of how much of those spices and powder that they had brought. Traditionally, that amount of spice and myrrh would be prepared for royalty and kings. I le moli maua Ioane whamai pe se lau li tara o le muro whiwhiloi ma le aloi. O le moni mau a tū a tangata Utaia, o le au whai po le mamafa o le sauniuninga lea, e masani pe masani o na whaatatau mō tai ma walulunga matupu. A o mea ia na au maia pe saunia e niko te mo, a wale tanunga ma le taimi o le sauniuninga o le tino o Iesu. Praise the Lord. Amen. Vaina lona lua tātou te mau e poe whasfulu, whamai whasumatasi. Whamai wa ave, whasfulu wa ave la ua, ia le muro whiwhiloi ma le aloe, ma ua teu le ie tanu mai a tōma mea manongi, ma ua la saunia e le tino Iesu. A whai poe whasumatasi whamai, sai lea mea fo'i I le mea na whaasātarori nei o ia o le whanua, wai lea whanua fo'i le tuu ngā mau fou. Le moni mau mātai o lua sifuru ma le fitu whai poe ono sefuru. O le tuunga mau fou lea, o le tuunga mau a Iosefa le Arimatea. So a suel tatou tusi il mātai o lua sifuru ma fitu a lona whai poe ono sefuru. O lo iai le moni mau a mātai o. Ua tuu wailo na tuunga mau fou na foa I le papa. Ua fuli atu e ia le maatele le mutu o le tuunga mau. O I lima suma le iwa, ua ave e Iosefa le tino o na awi lea ile I e lino e mama ua tuu wai I lona tuu ngā mau fou. So in the Gospel of Matthew, the new grave that we read here in verse 41, it says there was a new tomb which no one had been laid. In the Gospel of Matthew, the new tomb was owned by Joseph Arimatheus. Tātou te wa'ai I tangata ni e to'olua, so o whaalilo lilo I e to'olua. Tātou te wa'ai ia loto atoa o nei tangata
O so sa whaalilo a le nei ua whaamalo sia o la loto ina ia whaapea o na tausia le tino maliu o le whaola. O la loto atua ina ia whaia le mea sili mole whaola. We see that in the preparation that Nicodemus brought, it was prepared for a king. We see that Joseph Arimatheus, he brings his own brand new tomb and offers it for the body of Christ. And we see the high value that these two men place on the body for the burial of Jesus Christ. And I just wanted to bring that today, that the power of Jesus over these two men and over his own burial, we see that even in the time of his burial, that these two individuals will place a high value on their Saviour. E ofo ia tātou le tāole nei le tino o lo tātou whaola, le manatu I lo tātou whaola, ina ia whaapea o na tātou ave le mea sili mo lo tātou whaola. That even in the death of Christ, that two men, in their traditions, and in the place of death, they would give the most highest value and offer it for their Lord and Saviour, Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. So lela o tātou whaangolongo I le tai aole nei, I so o to rua ua whaamalosia o no le mana o Iesu. O tātou whaia fo I le tai aole nei e o I sauni uninga na whaapea o na saunia e I la ua, na tuinatu e la ua le mea sili. So today we've seen that the power of Jesus over his burial, he would actually transform two secret disciples into public professing disciples in the way that they cared for the body of the Saviour. And that even in the caring for the body of their Saviour, they would offer the very best. Praise the Lord. Male manatu muli muli o le tai aole nei, e maua I le whai pue whāsipunu ma le lua. Wha mai le whai pue whāsipunu ma lua, tatou whai tau whātasi, ia, ona lātu ina ai lea o Iesu I lea mea, ona o le sauninga a tangata hiutaia, a wā ua lata lata mai le tuunga mau. In the final verse of our sermon today, it says, so there they lay Jesus in the new tomb. But it says, because of the Jews' preparation day, for the tomb was nearby. O le manatu muli muli o te whia talanoa I le tai aole nei, o le teini o lona tanuga, the timing of his burial. So Jesus had power over his death and the timing of his death. He had to die at Passover. But even in the timing of his burial, it was very, very specific in fulfilling the will of God. E o I le teini o lona tanuga, sa whaapea o na tātou maua mai le upua le atua o mea uma na saunia e le whina ngalo le tama, ma na whātaunu wina e ala I le mana o Iesu Keriso. Nai wha mai whai pue whasu malua o na lātu wina I lea o Iesu I lea mea. O le mafuanga na tu wa Iesu I le tuunga mau lea, nai wha mai le whai unga o le whai upu, a wā o le tuunga mau, ua lata lata I le mea na wha sa tauroina ai, Iesu. A tatou wa ai I le teini tonu lava lea na wha sawaina ai, Iesu, ma wha sa tauroina ai, wha mai le whai pue tolu supu ma le tasi, wha mai o le aso o le sauninga le aso lea, o le aso sili foi lea sa pati. When we look at the timing of the death of Jesus, verse 31 tells us that this was the preparation day. So if you look at verse 31, it says, therefore it was the preparation day. What does preparation day mean? It was the day before the Sabbath day. Okay? But even in the timing of his burial, we see that the will of God and the power of Jesus over his burial was very, very specific. O le taimi ma le mana o Iesu ina ia whaataunu wina ai, le taimi e tanu ni ai o ia, pe whaataunu wina ai, lona maliu
A tatou mata I le teimi o le whaasawaina ma le whaamasino ino Iesu. Sa whaapea o na whaataunu wina ma lava ia whaamasinonga I le teimi o le vaveao. Po le tolu lima I le vaveao na whaataunu wina ai ia le teimi o lana whaamasinonga. Mana tua foi na whaia le whaamasinonga le au Fariseo ai na toe na o ia ana ia ai na toe whaataunu wina lava le lato whaamasinonga I le teimi o le sapat I le teimi o le ao ina ia whaamautu wina ai le lato mau e ave I luma o Pilato. So o le teimi na whaamasino ina Iesu o le teimi o le vaveao. O maila I le teimi na whaasataro ina Iesu. Whamai na whaasataro ina o ia po le tā o le iwa I le tai au. Po le iwa le tai au na whaasataro ina I le tino o Iesu. Ai I le sefulu ma le lua nga I le tolu I le auli. Whamai le moli maua ma reko a lona mtapu sefulu ma le lima. Whamai o I na pongi sa ai le nuuma. Mo le tolu I tula na pongi sa ai le nuuma a o tautau ai Iesu I lunga o le sa tauru. Ma reko na suma lima whamai ua o le itu aso e ono. O le itu aso e ono po le sefulu lua I le auli le teimi a tātou le whaitawina le teimi ni a tātou a. A ua o le itu aso e ono o na pongi sa ai lea o le nuu. Ua o lava I le itu aso e iwa. Tolu itu la na pongi sa ai le fonga ele. A o tautau ai Iesu ma tau ave e ia a tātou a masala I lunga o le sa tauru. I le tau le tolu, ona whaapea lea, ona whaatau uina ai, ia upu ia na tātou whaalongonga I le vai aso na te anei. Ona whaangau ai lea o lona au, ona tuina atu lea o ia o lona anganga. Ona maliu ai lea o ia. O le manatu lea o te fia avatu I le tai au le nei. Mai le tolu lea uli a ngai le ono I le afiafi, le teimi a mata I le sapati. E tolu lava I tula e te tauai o na whaatau uina fuafuanga uma lava leo lo tatou whaitawina le tai au le nei e whaatatau I lona tanunga. O se taimi uti. O se taimi pito sili o na vave ina ia whaatau uina I mea uma lava. O le loto ia sefale arimataya maniko temo. Ina ia whaanoi le tino Iesu, au mai lalo le tino Iesu, ta awi I ie le tino Iesu, ma ia tuina atu I totono le tunga mau, a o le tā ina le ono, ne iso lia la ua le sapati. Le loto atoa o nei tangata. Ai a tatou vava ai, o le loto ma le finangalo ma le mana o Iesu Keriso I le taimi o lona tanunga sa whaapea o na whaatau nuina ai nei ngai o inga uma. Ai sea, ina ia tu mai o ia I le aso tonu. Nau lana upu ma lana folfolanga I le maa reko a lona mta koe iwa whai koe tolu sfuma le tasi whamai o ia ua tuina atu le atali o le tangata I lima o tangata la tau te fasioti fo I ia te ia. A uma foi ona fasia o ia e toe tu mai o ia I le aso tolu. Ina ia tau nuu le upua Iesu le whaola na ngalue malava nei ngai o inga le teimi o lona tanunga ina ia whaatau nuina ai lana upu. Seisi upu na ngalue malava Iosefa Arimatea mani ko te mo I nei tu lai tolu ma tu ina atu lona tino I tutono le tunga mau. Aisea ina ia whaatau nuina ai lana mau iate ia lava o te oti ai o te toe tu mai I le aso tolu. Aisea, a tu wina le tino Iesu I te tono le tunga mau, I le vale o le lima ma le ono le io o le ono. E whaita wina a toa le aso na o le aso mua. Aso tona ilo mai le itu lai ono, aso lona lua. Se io ina tale se fulu ma le lua le vaveao le asa, le aso lona tolu. Tātou te wa ai na whātau nuhina uma nei fuafuanga I le mana o Iesu Keriso, I le teimi o lona tanunga. Okay, we read that in this final verse, 42, it says there that there was a tomb nearby. The tomb was actually
in a garden that was nearby where Jesus was crucified. The key here is that the tomb had to be nearby. Here is the reason why. Jesus was judged early hours in the morning, between the hours of 4 to 6 a.m. By 9 a.m., he was crucified. By 12 p.m., the book of Mark in chapter 15, verse 33, it says from 12 to 3 o'clock in the afternoon, the whole earth was dark. So for 3 hours, Jesus hung there on the cross in darkness while he carried our punishment and bore our sin. By 3 o'clock in the afternoon, we then read in verse 30 of John's chapter 19 that he gives up his spirit and Jesus dies. What we realize is that from 3 o'clock in the afternoon to 6 in the evening, 6 in the evening is when Sabbath begins. So John Arimatheus and Nicodemus literally have less than 3 hours to bring Jesus' body down, to wrap him in the linen cloths, add the spices, and take his body to the nearby tomb. That one detail, the tomb was nearby, was orchestrated by Jesus, because it couldn't be a tomb far away, otherwise they wouldn't make it on time. Why did they have to make it on time? Why did Jesus have to be in the tomb before 6 p.m., before Sabbath begins? Because Jesus says in Mark 9, verse 31, that they will punish me, and I'll read it for us. He says, the Son of Man is being betrayed into the hands of men. They will kill him, and after he is killed, he will rise the third day. So even in his burial, Jesus orchestrated that Joseph and Nicodemus had to get his body into the tomb before 6 p.m. Because as soon as Jesus' body was in the tomb, that was counted for day 1. All of the Sabbaths was counted as day 2. And then midnight would be day 3. What happened on day 3? Jesus rose again. And that will be next week's sermon. Praise the Lord. Ai ole afiafi le nei ma le tai au le nei, ua tatou wa ai e o I lona tanuga, na ngā lue le mana o le whaola. Momua, suia loto o so o whaalilo lilo, ma avea ma so o whaali ali Iosefa le Arimatea, Niko temo, o le tatalo ina ia avea tatou ma Iosefa Arimatea ma Niko temo o e moli mawina le alofa o le whaola. Lua, e o I lona tanuga, na la tausia e pei o le tupu, na la tuina atu le mea e sili mo le tino o le whaola. Tolu, e o I lona tanuga, na whaataunuina ai, lona fina ngalo ina ia toi tū mai o ia, ile aso tolu. Today, we looked at the power of Jesus over the events of his burial. Number 1, we see Joseph Arimatheus and we see Nicodemus. They were both secret disciples. But Mark says that they took up courage and they begged for the body of Christ. What's happened? The power of Christ has changed their hearts from being secret to going public and saying, we want to take the body of Jesus and we want to give him a proper burial. We don't want the vultures to eat him. We don't want his body chucked on the heap with all the other dead criminals. They fulfilled Isaiah 53 verse 9. It says that they buried him as a king. They bought enough myrrh and spices and powder, 100 pounds of weight of it, usually set aside for kings. They buried him a brand new tomb, and they placed a high value on this man they called their Savior. And last but not least, he was buried in a tomb nearby. Why? Christ orchestrated all of that, the power of his burial, that even in death, that even where he was to be buried, had to be close enough to get there on time. Why?
Because Jesus said himself, I will rise again on the 3rd day. And that's next week's sermon. Praise God. Can I just remind us of our whole sermon today? That John writes in John 20 verse 31 that these words that we've read, they're written so that we might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. The key is that when we believe in Jesus, the Christ, the Son of God, we have life in his name. When we read and when we hear and when you ponder and when you think about the death of Christ, he died because we are sinners. And when he died, we were redeemed. We were forgiven. He made an atonement. He took our place. And when he rose again, we now also have victory over death. Death no longer scares us. We are not afraid of death. Because Paul says in Philippians, and I confidently say today, for to me to live is Christ, but to die is gain. Pe ona whai mai Paulo ia Filipi, a wā o wola ua ia keriso, a o loo woti o loo manuia lea. E le to iai se whaamata o leoti. E le mawhai ona iai se maalosi o leoti. Praise the Lord. Amen. O le moni maule nā, a le upu o le atua mo I tātou I le tai au nei. Praise God. Amen. So I pray that you've been blessed by the word of God that you have heard today. I would encourage you to be the Joseph and the Nicodemus. Amen. To not be a secret disciple, be a public one. Profess your faith in Jesus Christ and continue to share the gospel in his name. Amen. Let us stand. Tato tutu lai whātasi mai. La o whai wina tātou. Tui nātu lo loto I le atua. A o e whaalongo le upu, a o Ieaina lo loto e le upu. Tui nātu lo loto e te whaafetai atuai I le atua. Ona o lana upu. Let us pray together. I'm going to say the words, but follow after these words and we will say them together. Tato tatalo. Vi ia oe te mā. Ona o lau upu. Ua o. Whaalongo ai. I le nei tai au. Whaafetai. Ona o le awa noa. Maua lunga. Ua o whaalongo ai. O le tatalo. Ieaina. Lo uloto. Mo oi. Ua owi loa. O au nei. O le tangata angasala. Male lei loa. Pe a au noa ma oi. Ai whaafetai. Ona o le whaolatanga. Ua o maua. Ya Iesu Keriso. I thank you, Lord, for your word that I have heard today. Help me to be a Joseph, to be a Nicodemus, and be encouraged to share my faith. I thank you for in the death of Jesus Christ and his resurrection, I have life. I choose to believe in his name today. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Whaftai tele te mā, lovi inga e whafo I atu I te oe. E te tau lava mauno mea I te oe, I aso uma e o I le whaabavau. Whaamangalo mai fo I lau o ona I le ni tai au, e e whaamanuia I lau whanau, mala latu whaalongo, a Ieaina o mātou loto,
I lau fi ono Iesu. Amen. Tātou alala mai lalo, whakataitele.